Ahojte všetci, to je Marto. Dneska tu máme 10 fráz, ktoré ti pomôže, keď pôjdeš na dovolenku do Bulharska. Môžeme začať. Takže naše prvé slovo bude potrebujem pomoc. Po bulharsky sa to číta takto. Нужна mi je pomoc. A po bulharsky v azbuke sa to píše takto. Нужна mi je pomoc. Druhé slovo bude kde je nemocnica. Kde je nemocnica? Číta sa to takto po bulharsky. Bolnica, kada je bolnica. A v azbuke sa to píše takto. Kada je bolnica. Kada je bolnica. Tretie slovo bude potrebujem sanitku. Potrebujem sanitku. Píše sa to po bulharsky takto. Трябва ми линейка. В азбуке sa to píše takto. Трябва ми линейка. Štvrté slovo bude kde si môžem zmeniť peniaze. Po bulharsky sa to číta takto. Къде мога да си сменя парите. V azbuke sa to píše takto. Къде мога да си сменя парите. Piaté slovo bude kde si môžem objednať hotel. Číta sa to takto. Къде мога да си поръчам хотел. V azbuke sa to píše takto. Къде мога да си поръчам хотел. Šieste slovo, kde je polícia. Číta sa to takto. Къде je polícia. V azbuke къде je polícia. Siedme slovo, dajte mi číslo na políciu. Číta sa to takto. Dajte mi номер na полицията. V azbuke dajte mi номер na polícia.
Dobre. 8. slovo. 8. slovo je kde je more. Kde je more. Číta sa to v bulharčine takto. Къде е морето? V azbuke къде е морето? Devina bude aká je tu mena. Číta sa to каква е валута. V azbuke to je каква е валутата. Каква е валутата? A posledné 10. slovo bude kde je hotel. Číta sa to къде е hotel. A po bulharsky v azbuke to je takto. Къде е hotel. Ak sa ti páčilo toto video, tak určite zanechaj like. Uvidíme sa pri ďalšom videu. Užívaj deň. Čau.